Oke, hello sahabat Viking Ngiler. Kali ini gue lagi ada di Bali, tepatnya ada di Pasar Senggol Pekutatan. Ini nih guys, kali ini gue mau beli sate ayam Madura. Wah, jauh-jauh gue ke Bali gue nyobain sate ayam Madura, tapi gue penasaran sih sama rasanya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe ya guys, untuk mendapatkan info kuliner yang sangat up to date dari channel Evan Media. Yuk, langsung aja nih kita pesan sate ayam guys. Asli mana bapaknya? Asli mana pak? Porsinya berapa bu? Hah? Porsinya berapa? Kalau pakai nasi 14.000. Kalau lontong? 10.000. 10.000. Ada kan satunya aja ya, satu ya. Yang satu satunya aja. Ya. Yang dua pakai lontong. Asli mana bu? Asli Madura. Madura ya. Sampean Jogja ya? Iya Jogja. Oh iya. Cowok tiga, cewek 1. Banyak banget nih bu lontongnya nih, mantap. 14.000 tuh ya bu ya? 10.000. Oh ini 10.000? Iya. Kalau pakai lontong 10 ya? Iya, pakai nasi. Kalau satunya aja 10.000, 10 tusuk 10.000. 10 tusuk 10.000. Apa? Kemudian sayangku.